Aha. Bakunzi rero b'akarere kacu TV, abameriseneri baje, abameriseneri baje, mwababonye? Bakunzi b'akarere kacu TV, dore ngabo b'abameriseneri baje, bararusimbutse, basimbutse intare za Sarambwe, basimbutse intare za Sarambwe bariya bafite iminaniro, bagiye kubwira isi byababayeho, bagiye kubwira isi byababayeho. buri wese aracekinga igikapu cye, ibikapu bagiye kubishyira hasi, imbwa zize zibisake. Imbwa zize zibisake. Murabona ko abanyamakuru hano ni benshi, ni isi n'agasani, abanyamakuru ni isi n'agasani, abanyamakuru ni isi n'agasani, nabo ni benshi ukuntu umujyi kuwurinda birabananiye. Aba bose rero ikaba yari imaze igihe kinini ihanganye nabo. Urebe M23 intare za Sarambwe ukuntu ari n'abana beza. Reba abantu bari babitse bemeye kurekura, niba bari kuri ubuntu simbizi, si ubwo nanjye nabari kuri rubunura simbizi. Muzambwira, nababwiye ko nzabereka ibintu byiza bigezweho, nizere ko umuhigo wanyu muvuyemo. Kuva uyu munsi umuhigo wanyu muvuyemo. Ubundi tugomba guhurira hehe Samweli we? Ndakuvuga cyane. Tugomba guhurira hehe Samweli? Ni benshi cyane. Abasore kabisa batsindwa urugamba rwo gushaka ifaranga bakarikuramo, barangiza bakitanga agakoboko. Mu by'ukuri uba utsinzwe inshuro irenga imwe. Ni benshi cyane, ni benshi cyane. Twarababwiye ngo tuzabagezaho ibintu byiza. Amakuru dufite hano ku kibuga ni uko bagera kuri 240, basaga 200. Urabona ko n'imbwa zatangiye akazi kazo, imbwa zitangiye akazi kazo. Ese ko mbona ari abazungu gusa? Ni abazungu gusa? M23 wari ukomeye, intare zari zikomeye, intare zari zikomeye, intare zari zikomeye. Intare zari zikomeye. Urabona abahungu bacu nabo bari tayari. Urabona ingabo na polisi by'igihugu nabyo biri tayari.
ni benshi cyane urabona ko bararenga 800 gutyo. urabona ingabo na polisi biri tayari. Bose rero bemeye ko batsinzwe, bemeye ko urugamba rwabananiye gusubira mu bihugu byabo. urabona ingabo na polisi biri tayari. ukuntu hano byesitaye rero bagiye kujya barasaka imbwa zisake. mu kanya ndaje mbereke n'ukuntu abakobwa bacu n'abahungu bacu nabo batojwe bidasanzwe. hari abahita mu ndezo, burahari abahita mu ndezo, hagira uko rusinga gatoya ahangaha bafite amabwiriza bari kugenderaho, bayobowe n'umuyobozi, n'umwe mu bayobozi ba polisi bakuru nibo bari ku bajajinga. nawe afite akazi katoroshye ahangaha uyu mugabo. ndatekereza ko bazi u Rwanda neza, ntibakora ikosa, ntibakora ikosa, ntibakora ikosa ryo kugira icyo bazana kitemewe. urebye baje abarenga 3,000. ubu ngubu abandi bo ntituramenya ngo mbese baherereye ahagana he. ukibaza aba bantu bari 3,000 none bahaje 200. abandi bari he? barapfuye basigayeyo. ariko ni ikibazo turaza kubaza neza. ku cyumweru hari abandi bajyanye n'amato bakajya M23 nituramuka tugize igoma turi buze kubabaza abo basatse baje gufata ibikapu byabo, bafitemo n'akantu k'agahunga, bafitemo n'ikintu cy'igihunga. aba bahungu barimo barahuzagurika, bafite mucanganyiko nyinshi. uko biri kose M23 yaberetse igikorwa, M23 yaberetse igikorwa. kugira ngo urabona yuko babajyanye muri migration. benshi abamaze gusakwa bagiye muri immigration, ubundi ntabwo byemewe yuko igihugu cyakira abacuruzwa mpuzamahanga, ariko leta y'u Rwanda, ndatekereza ko u Rwanda ruba rukoze igikorwa. wungirije Ale Mukurarinda yavuze ko bagomba kubakira kuko u Rwanda si rwo ruri kurwana nabo. nababwiye ko bari guhita babasaka rero. n'u Rwanda ngabo bari kubasaka, ngabo bari gusakwa, bari gusakwa n'abahungu n'abasore b'abanyarwanda. bakunzi b'akarere kacu TV, nimurebe hari n'abasigaye. iyi nkuru rwose. ntekereza ko mwari muyitegereje muri benshi, mwari muyitegereje muri benshi, mwari muyitegereje muri benshi, kandi benshi cyane, benshi cyane, benshi cyane. murabona abanyamakuru baje kubakira uko bangana. ntimucikwe, nihagira ugira uwamenyamo ambwire, ajya muri comment avuge ngo uriya ndamuzi, ko nzi ko namwe muri abagenzi. uyu musore muremure gutya ntawe umuzi. hari
bari bazi yuko bazatsinda ingabo za ugira uwamenya amambwire nzi ko mufite ibyo muzi byinshi. umuvugizi wa guverinoma wungirije Alain Mukurarinda yabitangarije RBA, yavuze ko abashaka gusubira iwabo bari kurira indege i Kanombe, ariko nanone ese biteguye kugenda, ese bafite transport zo kugenda. Aba baje ku masezerano ya leta, uyu ngo ni umutekinisiye w'umunyaromaniya. ukwezi mu gihe umusirikari wa FARDC yahembwaga hano Eugene official yahateye Magashi bamupenda ba Kivu Poste. Umuntu uri muri iki kigo wese afite ukuntu yaje. BTN TV, Maisha Patrick wakurikiranye intambara cyane, ufite amakuru yose y'urugamba rwa M23 nawe arahari, yaje kureba ukuntu mbega M23 intare za Sarambwe ziteye ubwoba. Aba bafite inkuru bagiye kubara iwabo, aba bafite inkuru bagiye kubara iwabo. Aba bantu bavuye kure cyane. M23 irakomeye cyane mwa bagabo mwe. Ushaka kumenya amakuru ye y'igisirikare cya M23, nge sinazita inyeshyamba, sinazita inyeshyamba. M23 si inyeshyamba, ahubwo ni igisirikare giteye ubwoba, cyateraniweho n'ibihugu bingana uko. Ndatekereza ko mwese muzi ukuntu witwa umuzungu atinyitse. Umuzungu aratinyitse kuri iyi si, umuzungu aratinyitse kuri iyi si. Ariko intare za Sarambwe, abana b'ikirorirwe, abana b'imasisi aho ngaho, bye bye. Welcome in Rwanda. Muze neza mu Rwanda, bari kumva akanyamuneza kuko reka mvuge ngo bacitse urusasu, bacitse urusasu, bacitse urusasu, bacitse urusasu, bacitse urusasu abangaba. Muramubona Nkunda Make yaje gufata amakuru. Ese we muramuzi? Ndi kwamamariza ama YouTube hano, amacano hano ndi kuyamamaza. Ba Ukwezi TV murabona uko bahagaze. Bari kubasaka neza cyane. Vite. Hana afande yabakariye. Urabona ukuntu baba bagenda, dore ikirenge cyabo. Urabona intambwe batera. Urabona barakare.
hano hari inkuru isi yose ihanze amaso hano, isi yose ihanze amaso hano mu karere ka Rubavu. Natwe twahababereye, turahababereye, isi yose ihanze hano amaso yabo mu karere ka Rubavu, ahari kubera igikorwa n'ubwa mbere kibaye ku isi. Aba si abasirikare bemewe, icyo mukimenye. Aba ni abameriseneri, ni abacanshuro bo mu bihugu bitandukanye. Aba baje gukorera ifaranga. Nyuma y'abagiye mu mato, aba nabo baciye ku butaka bw'u Rwanda. Umuvugizi wungirije w'u Rwanda mukuru arinda yabwiye ibitangazamakuru ko abarabishaka ariko bose buriya bagomba kugenda buririra i Kanombe Rwandair zikabajyana. Abo twatangiranye ku munsi wa mbere w'urugamba, mwese ndatekereza ko hari ibyo mwibuka. Gisirikare rwose bakurikiza amaso ndatekereza ko hari ibyo mwibuka twagiye tubasezeranya. So nk'akarere kacu TV rero ntitwigeze tubatenguha. Icyo tubasaba namwe ni ukudushyigikira, muduha sub, muduha like, turahababereye. Murabona ko bagenda bashira, ni abasore. Reka muzuminga uyu nguyu, muramubona bari imyitozo. Urawe turangana neza. Muramubona umumeriseneri, uragufatishije yakugutura neza. Ibyo bita kugutura, murabizi kugutura. Bacuye inoti zabo, bagiye kubara inkuru. ariko ubu ngubu noneho manza nta kirundi rwitwazo, bagiye kubara inkuru. guhakana sinzi ko byavamo. Rero Abayingo murabona ko Grand Barriere cyangwa se aho bita na iyi Nord Kivu isigaranye M23 gusa. Noneho Kisekedi, noneho Chirombo, reka turebe ngo azitwaza iki. Ubwo se azongera bazane? Harya ngo M23 ntiyafashe Goma. M23 ngo ntiyafashe Goma. abasore urabona ko bafite n'ibiro byinshi, bafite ibiro bikeya gusa. Nk'uyu musaza ambwiye ko ngo bamaze kuvuga ko ngo abacancuro ngo bagiyewe ngo barimo ngo imishahara y'amezi 2, akaba ari gusaba ngo nibura ngo bagume hano mu Rwanda mu Gisekedi ngo banza bishure ngo rwose ni amafaranga bo barayashaka. Nyamara abagabo bari baje bavuga bati twe tuzarinda umujyi wa Goma Gisekedi, ntabwo umujyi wa Goma uzigera ugenda cyangwa se ubatora. Ariko
ubu giseke bibere mu gahinda sinzi niba bashobora rwose kuba bakwemera kugira uke kubishyura we yari abasigayemo gusa ariko wenda hari amasezerano bakunzi bacu rero hano akazi karakomeje ntabwo birakwiye nizere neza ko impunzi zaturutse za Masisi, impunzi z'abakongomani ziri Bugande, impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda, aba bose bari bari ku mutungo wanyu, aba bose bahiryaga bakarya ibivuye mu mirima yanyu, bakanywa amata avuye mu nka zanyu. Muriteguye twatashye? aho bikomeje kwifata twatashye bikaze do bari kwambira ati muje ku mirongo basabwa muramubona murabona abasore ngo barabakabakaba, murabona abasore ngo barabakabakaba, murabona abasore, murabona abasore batsinzwe na M23, intare za Sarambwe. Urabona Makenga ibintu akoze? Urabona Makenga ibintu akoze? Aba bagiye kubara inkuru, isi irize, isi irize. Bwana Eugene Fisho, isi irize, isi irize. Afrika itagwejengwa na sisi wenyewe. nakavura ngaho wafunye wawili kama Mutarama hano arimo arambwira ati isi irize, isi irize. abandi bantu barimo baravuga bati 23 yazafasha abamiliseneri nayo ikabajyana nk'abamiliseneri bakajya gukubita Ukraine hara muri za Ukraine ko tubona bashoboye kurwana, sibyo? kuko abantu bakubise umumiliseneri bakamuhambiriza. Mpagararanye n'umutaramu witwa Eugene Official, ndakwamamarije. Abantu bazi bayo bakore subscribe, ngo nibyo bita sabone harya. No gusabona, bagusabone. Ndimo ndavuga nti yego, mukanya gato hano umutaramu wanje urimo hariya yahoze ngaganira ngo nawe abamiliseneri ngo bavuze uko giseke dinga barimo amezi 2 ngo barimo baranogosya ngo wenda ngo baba baretse hano mu Rwanda ngo babanze ngo bishurwa ya mezi 2. Ese ibi bintu ibyo bintu urumva byashoboka? Oya, urabona bari confidence wagira mbese ngo bari iwabo mu gihugu cyabo. None se twebwe dushaka abamiliseneri? None se ngo baraje ngo baturinde? Basanganye ibisasu Abahe bariya bareba hirya ko bateye umugongo noneho kamera bigenza bite? Ko bateye umugongo kamera cyangwa nabo bakatiye urugo gute? Barababiranduye. Bategereje ibikapu byabo. Bategereje. Biriya bikapu ntabwo ziriya mbwa zishinzwe kubisaka ziramara kubisaka. Bategereje ibikapu byabo. Mbega ujyaye mu 23 irakomeye. U Rwanda mucakaza. aba ni abacancura, izina ryonyine rirakubwira. Ni abacancura. Iyi ni letazi arahagera akakwereka ko arimo gukora, ariko hano hari amateleviziyo akomeye cyane, ibikomeye nako za radio DC bakora akazi neza, ariko nabagera ko bazatsinda radio mu by'ukuri umucancura na TV DC adashaka gukora kuko si igihugu cye, ari igihugu bari amafaranga barigendeye. Perezida Tshisekedi yarabonye ko igihugu cye kinaniwe, abasirikari be bananiwe. Uramubona Eurade? Akazana abangaba yumvaga ko ubwe ari bo. Uramubona Eurade? Ari stand by. Akarere kacu rero turi hano ngo tubafatire amakuru yose.
yose nta byo kuyavumba ahandi. Nizere ko ari kubageraho muri aba mbere, nizere ko ari kubageraho muri aba mbere, kuba byose byaranze nizere ko ari kubageraho muri aba mbere. Nanjye igisirikare nagishobora. Uzi ko uriya mugabo tungana neza neza, kutemera kwiwe ashobora gutaka uyu mugabo turangana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ni abanyekongo ubwabo barimo kurwana, ntabwo ari abanyamahanga bari kurwanira muri iki gihugu. Kujyayo kwicara ukumva yuko uzatsinda urugamba, nabo wazanye nabo batangiye kwirukankira. ndi kwibaza ibi bintu byabereye ahandi, Kisekedi yakwemera kubakira? Kisekedi yatanga inzira? Ntabwo byashoboka. Bari kubona igihugu cy'isuku, bari kubona igihugu cy'isuku, bari kubona igihugu cy'isuku. Murabona igihugu cy'isuku? Bariya ni abaturage bari batekereje ko Mercenaire imara gutambuka nabo bakaza. Mu by'ukuri uyu munsi hambutse abantu benshi, abo mu miryango mpuzamahanga, abakozi b'amabenije bari bakiriyo bose bambutse, ariko hagiye haziramo n'abaturage, harimo abanyarwanda babagayo, harimo abakongomani n'ubundi bari kwambuka, abandi banyamahanga abikorera ku giti cyabo. Ibintu birakaze, birakomeye, urababona nta muntu n'umwe w'umwirabura n'umuzungu. Hirya no hino TV nawe arahari. Ni hano na hano, Bayita hano hose TV. hano hose TV Hano hose TV. nawe arahari. Abantu barimo kumbwira ngo ntabwo mbibanye. Hano hose TV ari live kabisa, yahageze. Akarere kacu TV turi live, turi live, turi live, nta banga ririmo. Uko biri kose rero ni ukuvuga ngo rero gufata imvura ni nyinshi, burya umuntu aba yipanze akaza kubereka ibibera hano kuri boda, aba ari impuza, ntibyoroshe kabisa. Noneho reba ku 23 irenze, ubundi bano ba Mercenaire tubonye hano bavuga ko bafata igihugu. abangaba bari hano gusa Bavuga ko bafata igihugu. Murumva amakuru? Aba bantu bavuye hano ubwabo bonyine bafata igihugu, nta wundi muntu bivanzemo. Ariko reba ukuntu bari bangana n'ibihumbi 3, hakiyongeraho uramubona uwanyuma ngo waragiye MP uramubona umwana w'umunyarwanda ukuntu abakurikiye. Hariya binjiye mu mupaka, bagiye kujya muri ziriya modoka, ziparitse hariya hari amaritiko ahari abategereje menshi cyane. Sikovia nawe ari live. Kansuhuza umuvandimwe hano. Bakunzi b'akarere kacu TV rero, igikorwa cyaberaga hano gisa n'igihumuje. Umuhango nyamukuru waberaga hano usa n'uhumuje. Ngababwira ni reka turebe, dukomeze tubakurikirane, turebe aho banyuze, ariko ibijyanye n'umupaka byo tubivuyemo. Ndabona hano hari aka interview. Moja moja. Kuko wenyewe wanajificha mu manyumba, njoo wanaenda tosha bare. Huko wenyewe wanajificha mu manyumba na wenyewe huko barabarani. Mimi ba FDLR. Hatujui kama ni watu gani. Amweze kujua. Asante sana. Unaitwa nani?
Jina langu Merve Ukunda. Merve Ukunda. Bienvenue ici à Kigali. En tout cas, merci. Hapa kuko security, usipate shida hivi, unapata uzima Bakupatie chapeau, mpatie chapeau. hivi, unapata maisha, unapata uzima, unapata security, Usijali. kamata chapeau, hauwezi kosa kitu hapa Rwanda. Muhiyo ngofero, yimuhe. Hivi banampatia chapeau Banyarwanda, nimero yako. hivi tunakupokea. Tunakupokea hapa. Kutembeza Kigali. Huyu ni journalist wa Kigali. Unaenda Kigali? Atakusaidia kwa Nyamusharete mwenyewe amwambitse iko na baridi, aramubwira turi iko na baridi. Karambwe zimeingia sasa, amani imekuja. atarudia kesho kutwa. Kama kesho kutwa Aravuze ngo azagaruka, batumva igiswahili. ndio Agiye Kigali ariko azagaruka kuko amaze kumenya ko umutekano ari wose ahantu intare ziri, ahantu intare iri. Magashi wingagiye kureba abameriseneri.